Mas masalese pa mag-araling maninaya, kareng marakalaya estudyante, king Kutkut Elementary School, king Siyudad ng Angeles. May katanggaping eskwelang ana maralang bayong armchairs at 12 bayong classroom. Lalam ning Special Education Fund o SEF ay nampang ning City Government ng Angeles, king Department of Education o DepEd Angeles City. Agpangking LGU, parti king balaw sa programa ng Mayor Carmelo John Lazatin II, bang apasanting na rin pasilidad kareng pampublikong eskwela at apakibata ning pamangailangan dareng mag-aral at regmestra. Sinabi ng Mayor John na yung pamamie usto at dekalidad na pasilidad, metong yang maulagang puhunan para king edukasyon dareng kaya nakang Angelenyo. Balaos na lamang makisan metong ring LGU king DepEd Angeles City, bang mipaltutula ring aluang programang magpasikan king kalidad ng edukasyon king syudad.